Ama-security mfethu sicasulwa ama-security kuthiwa agade iy'tolo kodwa kulodwa sisuke phezulu kwi-starting point ahamba nathi. Asikho iy'tolo sisemgwaqweni amaphoyisa akhona angabe ayisigada kodwa silandelwa ama-security. Sinyanyile nje sinyanyiswa ama-security mfethu ngeke sikwazi ukuhamba no-security. Ama-security futhi ngabe anathi la ngoba lezi iy'tolo ay'gadile izona vele esingayidingi la e-South Africa futhi ngabe ziranwa abantu bala e-South Africa kodwa bona bakwazi ukuthi bazoprotectana namazayizayi lana. Manje ukholelwa ukuthi khona imotive noma inhloso abanayo ngokuthi baloko benilandela? Ikhona inhloso abanayo vele bayazi ukuthi bona yini abavela abayivimbile lana. Bayasiprovoke kahle kahle because bayasigolozela bayasithuka bayasishutha bayifaka ama-mask thina kuthiwa siwakhumula ama-mask kodwa bona bafaka ama-mask bayasishutha. What if mina sengisekhaya sebeyangilandela la ko-Facebook bafuna ungibona ukuthi yenene sebezongibulala yini basilande bafunani kuthina si-safe kumaphoyisa asibathembi bona ngoba ama-security mfethu lama-security lawo o-blue into kusasa namhlanje yasebenza kusasa ayisasebenzi usazongilandela lana efuna ukufezekisa inhloso zamakorekwere ngami. Manje amaphoyisa athini ngabo athi bayahamba athini? Amaphoyisa athi abahambi nathi kodwa thina asizizwa si-right behamba nathi asifuni basilandela abame ey'tolo zabo lezi abathi bayigadile hhayi ukuthi balandelane nathi asiwafuni ngesigadwa ama-security thina mfethu ngesikwazi ukuthi ugadwa ama-security right ngamaphoyisa. Siyabonga. Siyabonga.